Kani gadega Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasngi. Kat bakis ngi ke election kala nangjan, ke jing persang ban perliam yaki MLA, jangan ni kasamai ke belajan kut noru kala nangjor. Namar ki kenhon baper ki persang ban ti benia yaki jing lek bakla bar ke jing bombiang hakor kom pentrekam yaki skim baper. Dang henne kasngi ke arpo trek ubnai rempang, ke kenhon jong ka Meghalaya People United Front. Hapok ke jing alam jong Presiden Sengkeme uba di 1 Mei lalu. Kilawan man penpau ye kejing penakam bakla ye ke skim SRWP ke bas 4,000 tengka siyeng ban penbha ye ki yeng kisam bat nakabenta ke jing thong jing tab ke balamang nakabenta ke Jawai constituency ya kani ke MPUF kala penpau perthai hadin bakla yo ye ki kot kisla leng baka RTI ke bala ujoru da ke mukaduma sya ke yeng syari jong ke Meghalaya High Court. Kat kum ke Court Order WPC number 404 jong senam arja khan reu ke yeng syari kala airu ye kejing bishar ha ka khan reu terek mentau benai rampang ha ka bala batha ye Block Development Officer ban siu ye ke badai ke bha jong kinong yo benta ye kini ke skim nakalian kejungi kum kinong shnong jong ke Jawai constituency ni penpau bagi semua ke bakrau ya ka Meghalaya High Court badan burom kejungi ha ka bakala ai ya ka hok jong kini kinong sosong jong kesnong tu Jawai constituency ha ka bai dai bat kene skim ka ba karten ke SWRP te kene ke jeng boden jong ya kene skim ka kot sementa almost 2 years te ha ka jeng boden jong ni ade mangila shem ya ke jeng namba ka RTI ba ni shem ba bon ba ki pai ba ki myo ya ka ka jeng ki te hade nang ta nakaleng jong ni ya la ye kendo yo Block Development Officer hak cokopor bat ngilaya penpau ya kata ke jing letter mur jong video office hade nang ta ola pa ya kini ki palba ban one support office chunki bat hade nang ta mangi bat kini ki konhon jong kini ki palba ngilaya la je kendo yo video rangkar bat kini ki badan hok ban yo ya kini ka scheme tengilaya kendo ko video office hosna mahajar khandreu te hade nang ta ade mangilai kendo yo block office ula unna kalian jong block ula am yang iba ya kani pisala withdraw now dau MLA to Jawai constituency shaki wegi jaka ki bamda yo ban yo tanda ni se mo ba kumdu ya kani ka scheme malaban transfer na ko wegi jaka shaka wegi jaka despite ba ladon la pa kini ki beneficiaries hak tem jong ke block office tena kata kadau na kalian jong i hadir mangilai dabe kendo pangilati ya kata kadau ngila perkat bangila ya penglong ya kejingalang haki office jongi ban ya perkat kuno ban le ya kani kam ban penyo biang ya kani hok jongi ni tabang te dai na kata kadau na kali jongi kum ga sem rangkat bati kato kani ngot ki dai hok ki beneficiaries ngila lodge ya ka ngidang mut ban lodge da ka PIL hamra gi kwa ban yo e ga quick result na kata kadau ni lodge na da ka writ petition number 404 of Arhajar Khandreu te hadin bangin lalos ya kene ke writ petition hadin ke jingya nanti jongi kumbala arsnam pentim ta ngila syam cibon kita ke jingge but am tang kata hapdeng jong kine ki arsnam ngila buru ya ka complain hapo ka office jong deputy commissioner West India Health District ubade nodal officer ban pai ek scheme amle ba pher jong ka West India Health District te ngichem bauni udisi uklam chimkhia ya kene ka kam kabangilai in written shown UDC ting kaba siung lungo so yang ni what happened mangila pedi ya ki evidence handrai ni siung lungo ba hado mutani myo lande ni ki ba ki myo ka hok jungki ta den kata kadau nimban se ban phaino shaka court badan burom te ka court badan burom jangi kala ay ni ya ko hukum manen ba kane ka hok jong kini ki ba ki de ban yo nomor ba kumbala spangon ki beneficiaries ki badai ho banyo hakador 10,000 marwai te naklen jom kane ka petition jom in laira ya kane ka petition jom kum ko order jom ko court sha ka block office ba ka block an issue ya kane ka hok jom kine ki ba te kum kane ka order ka ba pa hom ne menta ki beneficiaries ki long sound kum ki petitioner ki ba aya kane ka writ petition te nakalian jongi yolesi ba kan sami ka jingkali kini deras las pamut kinyon em dengan ong yepi ba kini las pamut kinyon te ngin dawa naga block office ba nalor kini ki samut
kini kilas pa muru kin sayo ya kene ga hok jungki but hadin bangin laibu ya kene ko order support ka block office na tharai ba ngin na man yo ya kene ga hok jung pai ba ladangin yo ya ka hok jung pai ba ngin saya mention ko ban fal da contempt of court